wage umithio ucenjie immediately. Andu ingi matete time tondu course iria ekire yari choice ya nyina. Athomire course iria nyina enda ti yake. Na me tell you something, gutire kindu kiruta ukora we mwarimu miaka 13 miaka 15 na kirathimo gitire warimu-ini. Ninyonete arimu aingi mera mecinga. Wagire ukora mwarimu no athire kiganjo. Riu mwana na mucinga gukobora uguo. Atona mucinga ni mwarimu, ngoro-ini ni mwarimu, no kimwire ni muthigari. Riu na kunyite tawe ndunyititwo ni muthigari. Unyitwo ni mwari? Na ninyonete ahunjia, mundu ni muhunjia no agire ukora mwami. Agire kwa mwami. No nyina tonyo ire na thuria kanitha kana ithe wa kanitha akeingirio kiama-ini kihitukirio oerwa thie theology. Agire ke mutungatiri na kiamurwo. No ti muhunjia ona hane mu jesi. Riu kinya kanitha haho na mukihotha na mukumenya ndugatiriri. Ndathire kanitha mwe Murang'a. Amase no amenye kwari hindi ya muhothi. Nie ndonire pastor arugama kumbe ni mu jesi mundu ngoro. Dio na gwatwikire ni muhunjia. Ndagugatiriri guti muthire kiro kiondo haha irahotherwo haha metha iguru iyo eheria ciondo icio heri kabu cieherie cenje kuhotha kuga wewe mutumia madietirwo nyina we coka haha oya 50 no ndikwenda 50 cokia mondo ni nduyo raigira ni gumwanduria hana thina ukihunja mutikire muruta we igana riu ta kunjura ta kunjure riu ni itahokuthio cenjie reke we tiga kondora kana hume mariko mau ngai na muhunjia mwathani rogotwo nginya mwathani agocwo ntakogotwo ngai akumio ngai arogotwo ondo cio agire ukora kiuga nego kokire kuru mundu cio agire kwa muthigari ni mujeci no ni okire kuria na rekei ndimwire gutire kindu kiruta gutuka mispositioned in life. You'll never be productive. Ata we mwarimu na we dagitari. Ata we dagitari no agiro kwa muthigari riu gukunja. Kotarwo na madagitari meho. Uthia thibitari ukona mundu wina ngoma. Agiro kwa muthigari wa njera. No ni maheti yakora. Toka. Unaroka magaguo kaigua uria. Uria thigari cio gekira kwa ni kina nani walishi kwa jana? Wala yani nani alilepiwa? Ni alilepiwa. Wako wapi wale walilepu? Nyinyi wale walilepu mtoto nani alilala na mbuzi? Hebu kuja. Na hedo atu nyume hau. Wale ule wewe ndio ulichukua na kuku? Hebu kuja na hiyo kuku yako hiyo bimbi yako kuku. Kunja. Na wewe ulilepiwa. Wewe ulilepiwa kweli? Wewe unaonekana kama ulikuwa unataka hebu toka. Wewe uko lepiwa. Kutia ndume madhara utafori dhiro chini. Na regema na we innocent tondu gitwireirwo na arata kuna mamwanyi ni mokire gokuruta tondu nyitirwo hoi makaga agwapi yo rapist kuja kuja na kwali we ni ndume unalala na mbuzi hebu kuja ni ndume ya mbuzi unakula unamaliza kukula watu sasa unakula mbuzi. Imagine ugacoka gukura mundu ucio atwikite ndagita ni omaruga magahau rucini uguo hakadi ukuguga adeta raini igere hara marathi gwa thakame raini igere mwana haha watu wakisonana hapa wakuhara wale wanahara raini hii ngo kanago kana kadi nyingi anyitete makadi maingi ugakoria nani wakisonana nani huyu nani kuhara nani wagonoria usegiro kwa muthigari tegiro kure mdagitari. You are in the wrong profession. Mudu sasa kule oka atene wako iroda kuja no yo he kalenda gutamire taigira hau joke tona kinya aranyuithia shida no dawa ke aragia noki eno igwa wawini agucia dawa gwa kamba kugutha ne rutira thuru areo hata gitara wari kundu gweta gwa demi ajikaririe ndeka 30 itari ndeka 30 ena mihango enge to hiyo surwari agathi mihango enge kanyuithia dawa gatiga ngamuigwa na ku na ni uretigira ndugacokia agukore ni uri na bunjo umerudisha mundu cio ndagire ukorwe ndagita aukaga kunyita guoko kuu na ni guteme akanyita akoya dawa agagwika guo kaigwa agwita guo nawe ni uraigua ruo gaguthuna ni ruo itondu kiri mundu kironda ekogwe gekogera takora terere
Tindago te ogeta moto na uso ti Gitahi ni muthigari wa njera agithurerwo kothi itari yake ni mukuru wao kana agiteithio ni muru wa nyina okoragwo kwa bori tondu mundu raruta wira wake ni productive taru inywa honoki gutire muhonoki ono mutagiro gukorwo a productive wira ore rutaga. If you are a teacher here, you should produce the best in your class. If you are a doctor, you should show mercy and empathy kuri arwaru aku. Dagitari uciaritwe dagitari akunyitaga uguo agakwariria na tha akwira pole sana akwira maundu tamani tuonaga maingi no ndukamake tuguthondeka onakone he ukire time ni ukuhona wacoka ukana cinde na akwira ni ngukugwithia ruo hani to ni ngithesa haha kiririria ha tuguthesa hanini aya ko ntare guguthakio kaigwa cinde naka baka pole wasetwa nchungu sana pole nchungu pole ndakika moja tu tutatoa na ituweke kacoka kaigwa ruo ngi na akwira tell me if I'm too hard so ndagitari ginya getha mukiha haha na ni ndawa arenda gwikira haha guo aretha uguo kahora akohera haha iguru agetha kahora uguo na kametha he mundu ungikora kwire weha we mikiha ku ndironeka mikiha ucio ni mundu wa bangi karathi brother kindu kira gikiabata in your life now ndugatere maisha maku o dagitari-ini na success yaku igikomba yeah ndugatere maisha maku na bunduki na success yaku imarigiti. I have seen people makiuma mawira makwandikwo agathie private sector agatongana mwaka to ni kuo hoti wake wari. And I have seen many people mateithitio ni maundu mangitiga maria me degree-ini ciao na maratathi-ini mao macukuru maundu mangi maraihaniririe muno tondu whatsoever your hands fight to do you are doing it diligently.